Poštovani kolege, evo mene natrag i nastavio bih s predavanjima. Pozdravljam vas još jednom. Dakle, došli smo do poglavlja 2.1 koje se zove supstitucijske šifre. Mi ćemo supstitucijske šifre razmatrati kroz nekoliko poglavlja. Vidjet ćemo nakon tih poglavlja da ovo što sada obrađujemo su nekako supstitucijske šifre u najužem smislu riječi, gdje se slovo zamjenjuje za slovo. I prva takva šifra se pojavljuje već u starom Rimu kod znamenitog rimskog vojskovođe i državnika Gaja Julija Cezara, koji je u komunikaciji s svojim prijateljima koristio šifru u kojoj su se slova otvorenog teksta zamjenjivala slovima koje su se nalazila 3 mjesta dalje od njih u alfabetu. Znači, da možda odmah zapišemo schematski, slovo A je išlo u slovo D, slovo B u slovo E, slovo C u slovo F. Zamislit ćemo i tu, a i u svim sljedećim primjerima da se koristimo današnjim međunarodnim alfabetom od 26 slova. Tako da ćemo i tekstove na engleskom, hrvatskom i koji god već latinskom zamišljati da su pisani u tom alfabetu i šifrirati ih imajući u vidu ovakva pravila. Dakle, ako bismo sad uzeli kao primjer njegovu znamenitu izreku veni vidi vici, slovo V se preslikava u Y, slovo E u H, slovo N u Q i tako dalje kako je ovdje naznačeno. Rekao sam i kad budu tekstovi, a većina naših primjera dalje će biti na engleskom, na hrvatskom jeziku. Dogovorit ćemo se da onda hrvatski tekst uskladimo sa engleskim, tako da maknemo kvačice sa č i č, dž ćemo pisati dj, dž, dz, a ovo nj, lj ćemo rastaviti ovako, a na š i ž, kako sam rekao, maknut ćemo kvačice. Možda još jedna napomena koju sam mogao prije reći. Dakle, tekstovi koje ćete vi dobiti u zadaćama će uglavnom biti neke crtice iz biografija poznatih ili malo manje poznatih kriptografa, uglavnom kriptografa koje ćemo spominjati kroz ovaj kolegij, i skoro sve su uzete iz one knjige Šifranti protiv špijuna koju sam spomenuo u onom uvodnom pregledu literature. Tu možda onda isto jedna napomena, ako se ne sjetim je reći vezano kad podijelim prve zadaće. Dakle, možete računati da su tekstovi na hrvatskom jeziku, ali onda možete računati da se u njima spominju imena koja nisu, recimo, tipično hrvatska. Znači, u tim, što hoću reći, u tim imenima se može pojaviti duplo V, ako se tiče nekog Vilijama ili tako nešto, može se Q pojaviti ili ova druga slova koja su rijetka ili se ne pojavljuju u hrvatskom jeziku. No dobro, dakle, pitanje je sad kako ta Cezarova šifra uopće spada u ovo što smo mi do sad definirali. Dakle, gdje je tu ključ? Zapravo, da bi mogli govoriti o šifri, odnosno kriptosustavu u smislu ne do sad jedine definicije, morali bi imati neki ključ. Dakle, ovdje nema ključa. Cezar je rekao prijateljima pomaknite sve za 3 mjesta. Naravno, lako je dobiti odavde nešto što bi odgovaralo definiciji, to je ono što se danas naziva Cezarova šifra, znači da dozvolimo proizvoljni pomak. I onda ta broj slova za koliko pomičemo slova u alfabetu će biti ključ i mogli bi reći Cezar je izabrao ključ K = 3. Dakle, budući ćemo pomicati slova jednostavnije je možda zbrajati brojeve, osobito cijele ili prirodne brojeve. Tako da ćemo mi uvesti korespondenciju između slova i brojeva, tako da ćemo ova slova A, B, C, D do Z zamijeniti kad god nam bude zgodno i prikladno s brojevima od 0 do 25 i onda ovo pomicanje će zapravo biti zbrajanje
točnije zbrajanje modulo 26. Što to znači zbrajanje modulo 26? Pa zapravo, da nisam govorio o zbrajanju, da sam govorio o slovima, trebalo bi se pitati, a što je primjerice sa slovom z? Kako z šifriramo? Pa z šifriramo tako da zamislimo da nakon z ponovo se pojavljuje a, b, c i tako dalje, pa onda ako u zamišljenom a, b, c i tako dalje z pomaknete za 3 slova, z će se preslikati u c. Matematički je rečeno zbrajamo modulo 26, što znači ako rezultat ispadne veći od 26, recimo ispadne 25 plus 3, 28, onda ćemo broj 28 zamijeniti s njegovim ostatkom pri dijeljenju sa 26, a to je 2, i dobiti slovo c kako gore i piše. Dakle, često ćemo upotrebljavati baš tu operaciju zbrajanja modulo 26, koristit ćemo ili oznaku plus sa indeksom 26 ili zbrajanje pa modulo 26, kako nam kad bude zgodnije. Tako da Cezarovu šifru bi sad mogli onda ubaciti unutar definicije 1.1. Dakle, trebamo reći što se šifrira, čime se šifrira, što se dobije i na koji način se šifrira. Što šifriramo? Šifriramo slova. Slova smo rekli možemo poistovjetiti sa brojevima od 0 do 25, odnosno sa skupom ostataka modulo 26. Što se dobije? Ponovo slova, znači pisano C, također Z26. A kakav pomak može biti? Pa i on može biti između 0 i 25. Dakle, u ovom slučaju imamo da su i P, i C, i K jednaki. Ono što ćemo češće imati ova prva jednakost, ova druga ipak ovdje izuzetna. Dobro, i kako se šifrira? Pa tako da se doda K. Dakle, zbrajamo, s time da zbrajamo modulo 26, što znači u alfabetu, a kad dođemo do kraja krenemo od početka, a oduzimanje je onda, znači dešifriranje je inverzna operacija od zbrajanja, to je naravno oduzimanje. Ako je zbrajanje bilo modulo 26, onda i oduzimanje modulo 26. Kod zbrajanja i oduzimanja ovo modulo 26 je zapravo vrlo jednostavno. Kaže, ako se nekim slučajem zbroj ispadne veći od 20 ili jednak 26, oduzmite 26. A ovo ovdje kaže, ako razlika ispadne manja od 0, dodajte 26. Ništa drugo. Dobro, znači, evo primjera kako dekriptirati šifrat. Evo tu piše, nadam se da je vidljivo. Ako nije, kažite pa ću povećati. Znači imamo P duplo V, N, U, Y, T, L, duplo V, F, K, N, O, F. Poznato je da dobiven Cezarovom šifrom. Rekao sam, to ćemo uvijek nekako pretpostavljati da nam je poznato, a s vremenom će i govoriti koliko je to realistično, kako nekako razlikovati šifre i nekako naslutiti ili znati kojom šifrom je dobivena. Dakle, ovdje pretpostavljamo da nam je poznato i želimo dekriptirati šifra, dakle, bez poznavanja ključa. Budući ovdje je prostor ključeva jako mali, dakle, mogućih ključeva ima 26, zapravo ne treba nam ništa bolje od onog što se naziva napad grubom silom. Dakle, što je napad grubom silom? Spominjat ćemo ga i kasnije i ovim modernim kriptosustavima. Napad grubom silom je ispitivanje svih mogućih ključeva. I ako je prostor ključeva mali, onda nam ništa bolje od toga ni ne treba. Dakle, ako nam nije previše ispitati svih 26 mogućnosti, ispitajmo svih 26 mogućnosti i u nekom retku se nadamo da ćemo dobiti neki smisleni tekst. I evo, znači, što radimo, u prvi redak napišemo šifrat, a onda radimo s pretpostavkom da je možda pomak bio za 1, pa pomaknemo sve unatrag za 1, P, O, duplo, V, obično, V, N, M i tako dalje. Pa ovo se ne čini kao riječ na nikakvom jeziku, pa idemo dalje. Pomaknemo još za 1, pa krene N, U, L, što bi moglo se činiti kao da je nešto, ali onda završi tako da, ili nastavi tako da opet ništa nismo smisleno dobili. Pa još pomak za 1, opet ništa smisleno. Pa još pomak za 1, pa ništa smisleno. Pa još pomak za 1 i ispadne sasvim smisleno i ovom kolegiju prikladno. Dakle, dobije se riječ kriptografija i zaključak je da je ključ
5, dakle pomak bio za 5 i da je otvoreni tekst kriptografija. Evo, dakle, to je jednostavan primjer, ali važno saznanje da kako god šifra bila možda sofisticirana, polazno je pitanje koliko je velik prostor ključeva. Ako je mali, sad što znači mali, ovisi o tome ko i kako ju napada, dakle, na ruke, možda 26, taman da kažemo mali, za računalo da je i 10 na 10, možda nije, bi rekli da je dovoljno malo, znači ovisno o tome tko nas i kako napada, naš prostor ključeva mora biti dovoljno velik. To je prva stvar, nije dovoljno za sigurnost, ali nužno za sigurnost. I sad bi ja probao vama dati tih 5 bodova za aktivnost na nastavi. Pa ajmo vidjeti. Na taj način, pa zahvaljujem na razumijevanju. Sad bi ja trebao opet na skriptu. Evo, skripta znači, vidjeli smo sad ono što sam nekako je najavio, nećemo dalje dok se ne uvjerimo da znamo razbiti šifru, što na ovakav način, što kroz zadaće. Dakle, što nije s ovom prvom valjalo, pa ona osnovna stvar, broj tih mogućih ključeva je bio premali. Sad slijedi jedan kao međukorak, više ovako metodički nego praktični. Dakle, ajmo malo povećati broj mogućih ključeva, tako da i dalje bude premali za računalo, ali možda ipak prevelik za nas na ekran ili papir, ili da je bolja situacija na ploči. Dakle, dodajmo još jedan parametar. Znači, promatrajmo funkciju, evo, dix je ax plus b. Dakle, mogli bi reći afinu funkciju, pa se onda takva šifra i naziva afina. No, tu su već, iako je vrlo jednostavna i možda prvi sljedeći korak, uočavamo nešto što ćemo i kasnije se susretati, a to je da ne može baš sve biti ključ što nama padne na pamet. Dakle, ovdje bi mi rado, znači, povećali umjesto 26, da ih bude 26 puta 26, međutim, ovaj b stvarno može biti bilo što. Jer bilo što možete dodati, pa onda bilo što možete i oduzeti, to smo vidjeli već kod Cezara. Međutim, ne možete sa bilo čim množiti. Zašto ne možete sa bilo čim množiti? Zato što ta funkcija mora imati invers. Vidjeli smo da je to onaj prvi osnovni zahtjev na ono što se koristi u šifriranju, da ima invers. Sad, da bi množenje modulo 26 bilo invers, treba uočiti da 26 nije prosti broj. Da je prost, onda bi mogli množiti sa bilo čim osim nulom, kao u onom običnom množenju. Međutim, 26 nije prost i onda nema svaki broj invers modulo 26, točnije i preciznije, taj broj a mora biti relativno prost modulom 26. Ne smije imati ništa zajedničko sa 26. To se može jednostavnije reći, jer što su faktori od 26, pa to su 2 i 13, dakle koji su a-ovi dopušteni, svi neparni brojevi osim broja 13. Evo u ovoj dolje tablici imate popis svih a-ova, a onda i popis svih njihovih inverza. Kažem, u ovom prstenu Z26 često ćemo raditi, pa će nam često trebati inverzi, pa zato evo tablice na jednom mjestu na koju ćemo se onda često pozivati. Znači, kako se šifrira? Šifrira se tako da se primijeni funkcija ax plus b modulo 26, gdje je b proizvoljan, ali a takav da je relativno prost sa 26, a inverzna funkcija ona koja mora biti inverzna. Znači, inverz od zbrajanja i oduzimanje, imamo minus b, a inverz od množenja sa a je množenje sa a na minus prvu, gdje a na minus prvu znači inverz u prstenu Z26, znači broj iz tablice koji stoji ispod broja a. Evo primjer, ajmo šifrirati otvoreni tekst Zadar. Dakle, za razliku od Cezara, gdje mogli smo koristiti slova i brojeve, bilo je zapravo svejedno. Lako je dodati 3, a isto tako i pomaknuti se za 3 mjesta. Ovdje pak zapravo moramo raditi sa brojevima, znači prebacimo ova slova po gore napisanom pravilu, z je 25, a je 0 i tako dalje.
Dakle, sad taj broj pomnožimo sa 7, dodamo mu 3, dobit ćemo neki rezultat. Ako je taj rezultat veći od 26, onda ga zamijenimo sa njegovim ostatkom modulo 26. Ovdje u 2 slučaja je prešlo preko, 2 slučaja nije, znači u 2 slučaja je jednostavno rezultat 3,24. U ova 2 slučaja računamo ostatak podijeljeno sa 26. Dobijemo brojeve koji tu pišu, uočimo slovo A se javilo 2 puta, pa onda i ova trojka će biti 2 puta. I onda opet po onoj gornjoj tablici zamijenimo slova na odgovarajući način. Dakle, A je išlo 2 puta se pojavilo i oba puta je išlo u slovo D. Evo, i sad je pitanje, i vi ćete ga imati i u prvoj zadaći, kako dekriptirati šifrat dobiven afinom šifrom. Ovdje je broj mogućih ključeva, znači za B smo rekli može biti bilo što, pa ih je 26, za A onoliko svi neparni brojevi do 26, bilo bi ih 13, osim broja 13, pa ih ima 12, ili ko se sjeća Eulerove funkcije, vrijednost φ od 26 se izračuna i ispadne 12. Eulerova funkcija će nam u 3. poglavlju stvarno trebati, ovdje jednostavno pobrojimo koliko ima brojeva u tablici i ne trebamo se nam ništa bitno o Eulerovoj funkciji. Bilo kako bilo, dobijemo 312 mogućih ključeva. Sad, je li to veliko ili malo, visi koji kako napada. Ako treba ispisati na papiru, rukom, možda je malo previše. Ako želite računalu dati da ispita svih 312 mogućnosti, je svakako mali broj. Dakle, svakako jedna mogućnost je gruba sila, pa i vama u rješavanju zadaće je to jedna mogućnost. No, ajmo vidjeti koji je druga mogućnost, više imajući u vidu sljedeći korak kad će ovaj broj postati puno prevelik čak i za računalo. Dakle, taj elegantniji način nam može pomoći ukoliko znamo ili naslučujemo kojim jezikom je pisan otvoreni tekst. Nešto kasnije ćemo vidjeti da čak i to nije toliko presudno, da skoro svi jezici imaju nešto zajedničko, no ajmo, počinjemo pa izbjegavamo sve nekakve komplikacije i pretpostavimo da nam je poznato kojim je jezikom pisan tekst i recimo da je tekst pisan hrvatskim jezikom. Sad, i u hrvatskom, a i u drugim jezicima poznato je da se sva slova ne javljaju jednako često. Dakle, nisu naše rečenice ni pisane, ni govorne, slučajni niz simbola. Neka slova, posebice samoglasnici, se javljaju češće od nekih drugih, a neka se od onih gore navedenih 26 skoro da uopće ne javljaju u hrvatskom jeziku. Vrlo skoro ćemo napisati i detaljnu tablicu frekvencija i ona će nam zatrebati u složenijim primjerima. Za ovakav primjer dovoljno je znati koja su to najfrekventnija slova u hrvatskom jeziku, a to su A, I, O, E, N. I to upravo u tom redoslijedu. I sad kako to iskoristiti? Pa čim je šifrat imalo dulji, ovaj naš, opet sad jel bi rekli da je ovo dugi ili kratki šifrat, pa prije kratki nego dugi, ali za ovu našu svrhu čak i on dovoljno dug. I možda se i uočava da nekih slova ima i po nekoliko puta, a naravno premali je šifrat da bi se sva slova pojavila. Dakle, nekih sigurno nema uopće, a nekih poput C i V ima prilično, 4 puta. Sad, ovo je prekratak šifrat da bi sad imali neka velika očekivanja da sa sigurnošću možemo reći što odgovara slovu C i što odgovara slovu V, ali razumno je za očekivati da ta slova koja su najčešća u ovom šifratu, koji odgovara polaznom tekstu na hrvatskom jeziku, jesu neka od ovih 4 ili 5 vodećih po frekvenciji u hrvatskom jeziku. I krenemo ispitati tih 10 mogućnosti. Možda krenemo od prve. Vi ćete uočiti da u mojim primjerima često kad ima više mogućnosti, ona prva se pokaže prava, to je malo namještaljka i svakako je bila nužna dok sam pisao po ploči, možda za ove tehnologije bi mogao si priuštiti da neku onu krivu pretpostavku istestiran, ali nastojat ću uvijek reći kad je manja ili veća prijevara u tim mojim točno izabranim mogućnostima. Dakle, krenimo redom, pa evo,
piše A i da su najfrekventniji. C i V su stvarno jednaki, tako da mogu sam i obratno pretpostaviti, ali ajmo. Jedna od 10 razumnih mogućnosti je da pretpostavimo da se slovo A preslika u C, a slovo I u duplo A. Što dobijemo? Dobijemo dvije jednadžbe, dvije nepoznanice u prstenu Z26. Rješavamo i kako bi inače rješavali dvije jednadžbe, dvije nepoznanice, jedino kad se, i ako se dogodi kako potreba za nekim dijeljenjem, moramo biti svjesni da je to dijeljenje modulo 26, odnosno množenje sa odgovarajućim inversom. Dakle, iz ovog prvog uvjeta odmah dobijemo da je B jednako 2, a iz ovog drugog dobijemo nekakvu linearnu kongruenciju. To se radilo u kolegiju teorija brojeva, odnosno elementarna teorija brojeva, i svi ste te zadatke točno riješili. Dakle, to je lako i rješava se pomoću Euklidovog algoritma, ali čak u ovakvim primjerima ni to nije nužno, jer što može biti rezultat? Pa rezultat je neki od ovih 12 brojeva. Dakle, možda čak nije ništa sporije uvrstiti ovih 12 brojeva i vidjeti koji je pravi, nego primijeniti Euklidov algoritam. Čini se da je složenost ispadne, vremenska zahtjevnost vrlo slična. Dakle, bilo kako bilo, ispadne da je A jednako 9 rješenje. I sad, je li to rješenje pravo ili nije? Dakle, je li baš ova od tih 10 razumnih mogućnosti prava? Pa uvrstimo u formulu za dešifriranje, dakle ovu za D od K, i slovo po slovo počnemo dešifrirati i odbacimo čim naiđemo na prva 3-4 slova koja nekako ne zvuče da bi dala razuman tekst, kako ste moguće i kod Cezara postupali. Ovdje, dakle, pokaže se da ova mogućnost, koja sam ja izabrao kao prvu, a mogla je možda biti 4. ili 5, daje tekst kriptografija, znači tajnopis, što je nekakav razuman tekst na hrvatskom jeziku, i tako smo razbili ovu šifru. I sad dolazimo do opće supstitucijske šifre, dakle, kod koje mijenjamo slovo za slovo, bez ikakvog preciznijeg propisa. Dakle, niti da samo imamo pomak, niti da imamo samo 2 parametra. Imamo jednu permutaciju u prvom retku, dakle kao ovdje, gdje je Cezar jedna permutacija ovdje, a dolje bilo kakva permutacija od 26 slova, bez ikakvog zadanog pravila. Dakle, što tako dobivamo? Pa dobivamo na izgled, odnosno po svemu što smo do sad rekli, šifru koja bi možda mogla biti sigurna. Jer koliko tu imamo mogućnosti? Znači, imamo mogućnosti onoliko koliko ima permutacija skupa od 26 slova, to je 26 faktorijela. To je 4 puta, otprilike 4 puta 10 na 26 mogućih ključeva. Dakle, to svakako za ispisivanje po papiru ili po ploči je ogroman broj, ali čak i za ispitivanje pomoću računala je ogroman broj. Ono 300 i nešto je bilo za računalo prikladno, pa da je možda i milion u redu, ali 10 na 26 je čak i za računalo prevelik broj. Dakle, to je negdje taman na granici da bi s tim mogli napraviti nekakve operacije s bitovima toliko puta. Međutim, što vi morate napraviti? Vi morate od tih 10 na 26 mogućih tekstova prepoznati koji je od njih otvoreni tekst na hrvatskom jeziku. Dakle, kad to radite za Cezarovu šifru, pa čak i kad ćete raditi za vožda, na taj način za onu afinu od tih 300, bacite pogled pa vidite koja je redak smislen. Ali ovdje računalu morate nešto reći. Kako će ono prepoznati koji od tih 10 na 26 tekstova je smisleni tekst? Naravno, to je moguće, i pretraživači tako rade, i ovi autokorektori tako rade, ali to nije banalna operacija. Dakle, imate 10 na 26 ne sasvim banalnih operacija, i ovo je čak i za današnja računala prevelik broj. A pogotovo za načine koji su bili dostupni tada kad se to koristilo. Govorimo o 15. 16. stoljeću, otprilike, dakle, kad su se ovakve šifre koristile. I znači sad kako ipak razbiti? Zašto očekujemo da će se razbiti? Pa zato što ovo nije zadnje poglavlje u kolegiju. Kad bi ova šifra bila sigurna, a čini se ko da je spretna, ne bi nam trebalo ništa dalje. Dakle, razbit ćemo i razbit ćete vi u zadnjem zadatku u prvoj zadaći.
Dakle, kako ćemo je razbiti? Pa koristeći analizu frekvencija slova. Znači nešto što smo već na neki način koristili u prethodnom primjeru gdje to nije bilo nužno. Broj 300 je bio dovoljan da ga razbijemo i nekako drugačije, ali sa 300 smo prešli na 10, a ja čak uz malo trikova odmah i na 1. Ovdje je nužno, ovog 10 na 26 se nekako mora smanjiti na neki razuman broj. Dakle, što radimo? Brojimo pojavljivanje slova u šifratu, dobijemo distribuciju slova u šifratu i uspoređujemo sa poznatim podacima o distribuciji slova u jeziku za kojeg pretpostavljamo da je napisan otvoreni tekst. Pritom nam korisni mogu biti podaci o najčešćim parovima slova. To se zove bigrame. I nizovima od 3 slova. To se zove trigram. I to je poznato za jezike, ja ću navesti za hrvatski, engleski, njemački, koja su najčešći bigrami, najčešći trigram. Sad, zašto tu nekako stajem? I moja tablica, ili ovo što ću navoditi, neće govoriti o nizovima od 4 ili više slova. Zato što pokazuje se ove frekvencije slova, pogotovo, ne ovise zapravo o čemu se radi u tekstu. Dakle, ako imate poduži tekst na hrvatskom jeziku, frekvencija slova će biti uglavnom skoro pa identična. Kod bigrama i trigrama također, ne baš doslovno, ali može se pretpostaviti da je takva da je možemo iskoristiti u kriptoanalitičkom napadu. Međutim, kod nizova od 4 ili više teksta jako ovise već. Naime, svi nizovi od po 4-5 slova se javljaju jako rijetko. I sad ako se u tekstu govori o nekom osobnom imenu, onda će podnizovi od 4 slova koji su dio imena te osobe o kojoj se radi ili neke pojave o kojoj govori tekst ili neke naprave, ako je to sad neka vojna terminologija, će se daleko javljati puno više. I zapravo tu onda ne koristimo analizu frekvencija, nego tu, ako ćemo takav način koristiti, a govorit ćemo i o takvim napadima, pokušamo pogoditi o čemu se u tekstu radi. Dakle, nije ni to nezamislivo, jer mi smo sad u ovoj situaciji Eva. Dakle, mi smo se poduzeli ukrasti neku poruku. To nije opet jednostavno i možda se ne bi toga poduzimali da nemamo neku barem naznaku o tome o čemu bi se u toj poruci moglo raditi. Dakle, nije ni to nezamislivo, ali to je opet napad drugačijeg tipa. Dakle, ovdje obično se spomenem, jedne godine smo umjesto ovog završnog ispita imali kao nekakve studentske projekte gdje su studenti nešto programirali, ispitivali i između ostaloga, dakle, ispitivali analize frekvencije u različitim tekstovima hrvatskih autora i jedan kolega je ispitivao analizu frekvencija tekstova u Šenovinim romanima. Dakle, to postoji digitalizirano i bilo je jednostavno za ispitivanje. Ispalo je da najčešći niz od 4 slova G, O, S, P. A zašto? Zato što, takvi su ti bili pristojni ljudi u Šenovine doba, znači ispred svakog osobnog imena je pisalo ili gospodin, ili gospođa, ili gospođica. I naravno, dakle, sasvim sličnom tekstu nekog drugog autora uopće neće možda se pojaviti ta 4 slova. Dakle, sve u svemu, u ovim našim napadima, pa i onim koji ćete vi raditi, zadržat ćemo se na slovima, parovima i trojkama. E sad, povijesno, imamo 2 izvora nekako koji nam govore da je to bilo poznato već davnih dana. I slično, probat ću odmah povući paralelu sa današnjim danima. Dakle, imamo različiti tip ljudi, pa i organizacija koje se bave kriptografijom i o njihovim saznanjima saznajemo na različite načine. Dakle, jedan je ovaj akademski, znanstveni krug, recimo, gdje ljudi nastoje odmah objaviti sva svoja saznanja, jer to je važno i za prestiž, i za napredovanja, i za plaću. Dakle, neki analogon toga bi bili arapski znanstvenici koji su pisali veliku enciklopediju u 14. stoljeću i u jednom svesku je opisana njihova znanja o kriptografiji.
ima čak svoj odjeljak to o skrivanju tajnih poruka u pismima i tamo su opisana, dakle oni su bili svjesni te činjenice da se različita slova pojavljuju s različitim frekvencijama i da se to može iskoristiti u kriptoanalizi. Sad drugi nekako izvor saznanja ili drugi dio organizacija koje se bave kriptoanalizom su različite državne ili možda korporacijske organizacije koje ili ne smiju ili nisu zainteresirane baš odmah objaviti sva svoja saznanja. Analogom toga susrećemo već u ta stara doba i italijanskih kriptografa iz 15. stoljeća. Dakle, u ta doba, 15. stoljeću, u Italiji je kriptografija bila dosta razvijena. Tada naravno nije postojalo ono što danas zovemo Italija. To je bilo puno kneževina koje su međusobno bile u različitim odnosima. A u svakom slučaju ne baš nekog prijateljstva ili povjerenja. I bilo je važno imati dobre šifre. I imali su nešto što se zvalo ured za šifre, odnosno tajnik za šifre. Jedan od najpoznatijih je, neko će ga dobiti u zadaći, je Giovanni Soro. I sad, što su oni znali, oni to baš nisu objavljivali. To je bilo više nešto kao zanat. Dakle, prenosilo se s koljena na koljeno ta saznanja i dobrog ili vrhunskog tajnika za šifre mogu naslijediti onaj ko bi on prenio svoja saznanja. I sad kako mi znamo da su oni nešto znali o ovome? A po tome kakve su oni šifre koristili. Dakle, do 15. stoljeća koristili su šifru koju smo gore opisali, znači slovo za slovo. I onda odjednom ili pomalo počinju koristiti šifre u kojima se jedno slovo zamjenjuje sa više različitih simbola. Sad, zašto bi to neko koristio? Na prvi pogled ono što je jasno da je to kompliciranija šifra. A ko šifrira? Pa oni. Znači, sebi su nekako život zakomplicirali. Jedini razlog za to bi bio da za to oni znaju da postoji dobar razlog, a razlog je da ona stara šifra znaju da više nije sigurna. Sad, što su točno znali, to u ta doba nismo znali, ne znamo baš puno, možda ni danas, ali iz toga se zaključilo, a tako se i danas radi, nekako kad se vidi da takva i takva organizacija koristi duži ključ nego što ga je sama preporučila, onda se pomisli da možda oni mogu čitati taj kraći ključ. Ne mora to biti točno ili točno isti čas kad se to uoči, ali da je sugerira nešto. Dobro, sad te informacije o frekvencijama slova, znači možete sve vidjeti u skripti, pa ja to ne bi čitao. Vidite ona 5 najfrekventnijih slova iz hrvatskom jeziku koje sam spominjao, tu su sad preciznije navedeni sa promilima i u relativno dugom tekstu otprilike to tako funkcionira, da su ovi najčešći, a ovi na dnu FH najrijeđi. Lakše će se u tekstu dogoditi da se ovo na dnu promijeni nego ovo na vrhu, jer naravno lako je zamisliti da se govori o utakmici Hrvatska-Francuska i da H i F se pojave češće nego što bi bilo u nekakvom sasvim slučajnom tekstu na hrvatskom jeziku. Puno je teže napisati tekst na hrvatskom jeziku u kojem neće biti slova A, I ili O. Naravno sve je moguće, ali ovo je ipak češće. Najfrekventniji bigrami u hrvatskom jeziku su J, N, R, S, T, A, N i tako dalje. Tu sam naveo ove koje se javljaju više od 1%. Nekoliko je sad tu možda zanimljivosti koja može pomoći u rješavanju prve zadaće. Dakle, jedno je da se često može J, E nekako locirati. Dakle, jedna stvar da je često najfrekventniji, a uvijek pri vrhu frekventnosti, a drugo da u njemu, znači, ova slova J i E su ipak nekako drugačiji. Možemo ih razlikovati. Dakle, E je visoko frekventan, 98, J je pa skoro duplo rijeđi. Dakle, većina pojavljivanja slova, možda nije dobro reći većina, ali da, više od pola pojavljivanja slova E otpada na bigram J, E. Dakle, kad uočite visokofrekventni bigram u kojem je još takva razlika između frekvencija prvog i drugog slova, to je skoro sigurno je, a pogotovo, ajde da spomenemo odmah i trigram, da je najfrekventniji trigram je I je. Dakle, kad te tri stvari iskombinirate, obično je dosta lako za locirati. Druga zanimljivost je ovo NA i AN.
Dakle, to se zovu recipročni bigrami. Dakle, bigrami koji su frekventni i u jednom i u drugom poretku i na ovoj listi jedino NA i AN se nalaze. Da sam listu ponešto proširio, možda poduplao, našlo bi se još N, I, N i ništa drugo. Dakle, to je dosta rijetka situacija, a pogotovo u kombinaciji da je A vrlo često najfrekventniji bigram, dakle, znajući A, N, A i A, možete i ta dva slova odgonetiti. Dobro, najfrekventniji trigram već sam spomenuo da je IE, ostali su sta, ost, jed i tako dalje. Ovdje već može doći do utjecaja same prirode teksta. Dakle, ako se neka riječ iz same prirode teksta ponavlja puno puta, onda će i neki njezini podskupovi ovdje se umiješati među frekventnija trigrame. U engleskom jeziku možete isto uočiti otkud dolaze najfrekventniji bigram i trigram, dakle to je onaj određeni član the koji toliko utječe na frekvencije da ga ništa drugo ne možemo se ni približiti. Dakle, vidite da dva najfrekventnija bigrama su zapravo dijelovi od toga. Dakle, to već uočavamo ono što sam spomenuo. Dakle, ako ima neka riječ koja se jako puno puta javlja, ona može sasvim poremetiti frekvenciju. Savjet je onda od davnih dana, ako ćete pisati važnu poruku, nešto napravite s tim riječima koje se ponavljaju. Ove članove jednostavno izbacite, jer vrlo rijetko će oni baš poremetiti razumijevanje poruke, a neke druge riječi ili skratite ili nekako ih kodirajte, dakle prebacite, zamijenite s nečim kraćim što ne utječe toliko na same frekvencije trigrama. Ovdje su podaci za njemački, to nam sad neće biti važno. I zadnje za danas je dekriptirati šifrat koji tu piše. Ja se nadam da se vidi. Nema potrebe da ga prepisujete, ima u skripti, ima u knjizi. Dakle, tu je toliko koliko je, 15, ovo je 60 i nešto slova. Ima, dakle, otprilike će iste slične duljine biti i vaši tekstovi koje ćete dobiti u zadaći, pa i sličnog sadržaja, ako tako mogu reći. Dobro, dakle, ovdje isto uočavate nešto što ćete i u zadaći uočiti, da se zbog preglednosti obično nakon svakog petog slova stavi razmak. To nema nikakve veze sa razmacima u otvorenom tekstu, dakle oni se izbacuju. Znači, to sam možda trebao napomenuti, ali vidjeli ste već na govornim primjerima. Dakle, u otvorenom tekstu se izbacuju razmaci. Zašto? Jer ostavljanje razmaka samo olakšavate posao Evi koja vam razbija šifru, jer onda možete koristiti podatke o najčešćim slovima s kojima riječ započinje, s kojima riječ završava i dakle samo dajete bespotrebno nekakvu pomoć onom koji vas želi razbiti. Dobro, znači što hoćemo napraviti? Analizu frekvencija slova i bigrama. To možemo ručno lako napraviti. Ako ćete na računalu, onda se preporučaju i trigrami. Kako to radimo? Pa jedan starinski način, a relativno spretan, ja sam ga u skripti radio, je da probamo istovremeno napraviti i jedno i drugo. Znači, napravimo u stupcu slova, napišemo od A do Z, jednu okomitu crtu i onda nakon gledamo, prvo slovo je T i sad trebalo bi zabilježiti da se pojavilo slovo T. Ali nakon njega dolazi Q. Znači, u retku od T zapišimo Q. To nam automatski kaže da se T jednom pojavio, ali i da se TQ kao bigram pojavio. Nakon Q je valjda došlo C, ako sam zapamtio dobro, znači ovdje zapišemo C. Nakon C je došlo duplo V, zapišemo ga i tako dalje, ispišemo sva slova. I onda nije teško za tekstove prilike ovakve duljine odmah na pamet vidjeti koliko slova se javilo. Znači, daleko najfrekventnije slovo Q 13 puta, pa K, O, duplo V 7 puta i po nekoliko puta manje su još navedena ovdje slova. Najfrekventniji bigrami su OQ i QO i RV. Oni su 3 ili 4 puta. Ovo su još nekoliko bigrama koji su se javili 2 puta i puno bigrama koji su se javili jednom i jako puno bigrama koji su se nisu pojavili niti jednom. Dobro, znači sad rekli smo ono A, N, A i J su nekakvi dobri početci. A i N trebali bi nam sugerirati da su dva visokofrekventna recipročna bigrama, pa vidimo.
dva najfrekventnija bigrama su recipročni i to dosta navodi na pretpostavku da bi to mogli biti NA i AN. Ali testirajmo to i s obzirom na slova. Najfrekventnije slovo bi trebalo biti slovo A, pa je li Q neko od ova dva, pa jest. Dakle, zaključujemo priličnom sigurnošću da slovu Q odgovara a slovu O odgovara N. Znači imamo ovu pretpostavku i ovu pretpostavku. I dobro je to odmah unositi. Znači što pišemo, ispod A pišemo Q, ispod N pišemo O. Sad rekli smo, mogli bi probati vidjeti što je J. J bi trebalo biti neko od najfrekventnijih bigrama. Da nismo još ništa napravili, teško bi bilo sad se odlučiti što je od ovoga J. Ali ova dva smo već eliminirali. I sad se čini ko najbolji kandidat RV. Ali što znamo o RV? Znamo da bi, kad pogledamo kod R, većina pojavljivanja slova R bi trebala nakon toga slijediti duplo V. Pa to je kod nas. Iz svega što smo rekli, čini se razumno pretpostaviti da se J preslikava u R, a E u duplo V, što smo onda ovdje i napisali. E sad, paralelno s time bi bilo dobro upisivati, znači, što god smo odgonetnuli, Q je A, znači ispod Q pišemo A i tako dalje, što smo već napisali, to odgonetnemo, to zapišemo, ali opet nisam savladao dobro tu tehnologiju da se nešto miče po ekranu, pa ću ja onda ovako statično to obraditi. Znači idemo redom koji bigram nismo otkrili. Kad kažem nismo otkrili, znači bigram kojem ne znamo ni prvo ni drugo slovo. Znači do sad smo otkrili što je A, što je N, što je J, što je E. Najfrekventniji bigram kojem ništa ne znamo je ST. I sad ST bi trebao biti neki od ovih kojem ništa ne znamo. A takva su dva, BC i JG. I sad slijedi jedna od onih mojih prijevara, ali ne velikih. Znači, razumno je pretpostaviti ili jedno ili drugo. Ja ću uzeti prvo. Možda čak bi nekako nategnuto mogao reći da frekvencije od B i C bolje odgovaraju frekvencijama od S i T, ali to bi već možda bilo prenategnuto. Pošteno je reći da imamo dvije razumne kombinacije koje treba ispitati i ja ću uzeti ovu prvu. I sada već bi ovo bilo dovoljno zapravo da provjerim je li ovo prava odgonetka, ali ajde još dva slova da upišem odmah. Kad kažem nema međukorake, probajmo vidjeti što je još sa najfrekventnijim neodgonetnutim slovima, a to su I i O. Dakle, sad kad pogledamo što smo sve od ovog eliminirali, vidimo da K i G su ostali neodgonetnuti i da je možda razumna pretpostavka da bi I i O mogli se u njih preslikavati. I ako gledamo frekvenciju u polaznom jeziku, nije ovo baš da mora biti, ali eto, I je ipak frekventniji od O, a ovdje je ipak K frekventniji od G, pa opet od dvije mogućnosti, ova se čini možda prva za ispitati. I dobro, ajmo sad vidjeti kud to vodi. Dakle, kad unesemo sve ovo što smo ili zaključili ili barem nekako nagađamo, vidimo da nismo baš previše slova odgonetnuli. Međutim, ono što smo odgonetnuli ili naslutili su najfrekventnija slova. Pa kad to unesemo ispod šifrata kao odgonetku, vidimo da smo skoro sve odgonetnuli. I da već neke riječi možemo naslutiti. Recimo prva riječ, a možda nije nezamislivo da pogodimo da piše matematika. Pogotovo što ovo prvo i peto slovo mora biti isto. Tu isto nešto skoro da je riječ gotova. Ovo zadnje da piše i odnosa, isto se čini kao da je lako za naslutiti. Ali pazite sada, dakle što ja sam stao korak prije. Znači u prethodnom koraku sam odgonetnio I i O. I i O znači trebao bi maknuti ovo slovo i ova dva.
Pa čini se da i bez toga bi možda pogodili da je ovo matematika i nakon toga bi nam se ostalo otvaralo. Dakle, možda sam čak i malo previše otišao i jedan korak prije već moglo se ovo razbiti. Bilo kako bilo, sad slovo po slovo popunjavamo, to nam omogući da je to iduće što nam od prve ne bi bilo jasno, dopunimo i zaključimo da smo razbili šifru. To piše nekakva rečenica iz matematičkog rječnika. Matematika je znanstvena disciplina nastala proučavanjem brojeva i geometrijskih odnosa. I sad kad sve to što sam odgonetnuo uvrstim u ovdje to bi rekla alfabet šifrata, koji ovdje nije ništa pametnog sugerirao, kad uvrstim dobit ću ovakav alfabet šifrata. I u kojem uočavam dio u kojem skoro pa piše kriptografija. Zapravo piše kriptografija s time da se slova ne ponavljaju, jer rekli smo već šifrat mora biti permutacija otvorenog teksta, dakle ne smije se ništa ponavljati. Dakle, zapravo ovo je neka specijalna supstitucijska šifra, ali ja vam nisam htio reći da je ona specijalna, da bi vas uvjerio da i bez poznavanja da je specijalna možemo ju razbiti. Da vas uvjerim da svaku supstitucijsku šifru zapravo možemo razbiti. Ali, zadaci u vašoj zadaći će biti ovakvi specijalni. Razlog je taj da nisam bio siguran da ću baš 40 ili 50 zadaća napraviti, da su sve podjednako teške, da negdje možda frekvencija će biti takva da će vas odvesti na stramputicu, pa vam je ovo dodatna, prilično velika olakšica. Zašto? Znači, ovo što se tu pojavilo se naziva Cezarova šifra s ključnom riječi. Znači, u njoj uzmemo jednu ključnu riječ, to je kriptografija, i poziciju, znači u ovom slučaju broj 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači na poziciji broj 8 počnemo pisati tu ključnu riječ. U ovom slučaju kriptografija. Pišemo je tako da ako se neko slovo ponovi, onda ga izostavimo, jer ne smije se nijedno slovo ponoviti. I onda kad smo završili s tom ključnom riječu, kao ja ovdje na mjesto J, vjerojatno će nam ostati nešto slova, jer ta ključna riječ neće biti preko 26 slova. Onda se preostala slova, ali pažljivo, znači opet ništa se ne smije ponoviti, dakle preostala slova se pišu redom po abecedi. Znači B, C, D, E, F smo imali pa preskočimo, G smo imali pa preskočimo, pa L, M, N. Kad dođemo do kraja, krećemo od početka. O i P smo imali i nastavimo tako dalje i završimo do kraja. Dakle, ovo vam može biti prilična olakšica, jer čak i ova slova koja su sasvim beskorisna u hrvatskom jeziku, duplo V, X, Y, koja se skoro sigurno neće pojaviti, osim kod ovih što će Viljama imati. Dakle, i neće vam ništa pomoći u ovakvom načinu kako sam ja krenuo, ali vam mogu reći, znači, očekujete da će biti 3 slova, a čak ni Q neće biti daleko, koja se neće javiti niti jedno. To vam može pomoći da ogonetnete gdje su oni. Oni vam nisu od koristi, ali kad znate gdje su oni, onda prilično naslučujete gdje je slovo Z. Ili je tu, ili je unutar same ključne riječi. Slično ako znate Q, nakon njega će doći ili će R biti u ključnoj riječi kao što je kod nas, ili će doći neposredno nakon njega. Pa nakon toga S mora doći ili tu ili tu. Dakle, bitno vam nekako ograničava broj mogućnosti i pokazalo se godinama da čitajući rješenja da vam i to pomogne u razbijanju šifre. Inače, isto moram reći da se to pokaže kao jedan od težih zadataka, sve skupa u svim zadaćama, iako je zadatak iz 15. stoljeća. Koji je razlog tome? Pa razlog tome je da zapravo ja se ništa ne bunim. Ja sve ovo razbijam otprilike metodama iz onog stoljeća kad su nastali. Ali vi ćete naravno koristiti računala kako vam se to da i ako ste spretni u tome i koristit ćete metode iz 21. stoljeća. Pa ova šifra zapravo nismo puno napredovali. Dakle, to 21. stoljeće u odnosu na 15. nam ništa ne pomogne. Stvar je u tome da već u 15. se znalo da nije ovo dovoljno sigurno, ali nije lako isprogramirati računalo da radi ovo što smo mi tu ručno radili. Za razliku od toga, skoro sve što dalje slijedi je moguće i nije teško za isprogramirati ili se može naći već isprogramirano i tako da ono što bi na ruke stvarno bilo teže i bilo je teže, danas
nekako taj odnos lakše i teže se malo poremetio. Tako da nije isključeno da nećete baš svi riješiti ovaj zadatak, a ove koje slijede će skoro svi sigurno riješiti. Dobro, za sami kraj, dakle, kako se zapravo i nekako sistematski, stoljetno ova šifra popravila, radit ćemo idući puta, ali ono nekako privremeno rješenje koje sam već spomenuo da se u Italiji pojavilo je uporaba nečeg što su se nazivali homofoni, to je šifriranje najfrekventnijih slova na više različitih načina. Naravno, ako šifrirate slovo u slovo, takve mogućnosti nemate. Slova ima koliko ima, 26. A ako ih šifrirate u slova, i njih ima 26. Ali ako šifrirate slova u nešto drugo, primjerice dvoznamenkaste brojeve, njih ima 90. Dakle, 26 u 90 možete ih rasporediti tako da oni najmanje frekventni odgovaraju jednom broju. Ali ovi visoko frekventni možda mogu odgovarati 5 ili 6 brojeva i mogu imitirati frekvencije slova u šifratu i možete na taj način spriječiti zapravo skoro pa u potpunosti onaj napad samo gledajući frekvencije slova. Međutim, ako se gledaju frekvencije bigrama i trigrama, to vas i dalje može teže nego ono originalno i dalje može dovesti do rješenja. A drugo, i to se radilo u ta doba, dakle, uočavanjem nekih skoro ponavljanja, primjerice kao u mom primjeru imam niz od 5 brojeva, nizovi su skoro identični, samo se razlikuju na jednom mjestu. I sad nije teško za zamisliti i lako moguće da je i točno da su ovo zapravo trebale biti šifrati od 2 identične riječi od 5 slova ili nekog podskupa neke veće riječi, ali podskupa od 5 slova, što će reći da ovo 37 i 42 zapravo predstavljaju šifrat istog slova i onda ih možemo spojiti u analizi frekvencija i s nekoliko takvih spajanja se možete vratiti u onaj napad koji smo već opisali. Eto, to bi bilo sve za danas. Ima li što u chat da bi neko rekao? Evo, našao sam prezime koje sam pitao, to ću zapisati. Ako bi neko nešto napisao, slobodno, ako bi nešto i rekao, neka kaže, pa ću valjda ja moći nešto dati vam riječ ili kako. Ako nema, puno vam hvala, vidim da nas je 39 izdržalo do kraja. Hvala vam lipa, pa negdje komentirajte onda što nije valjalo ili što bi ja lako znao popraviti slobodno ili mi mailom javite ili na neki od foruma ili kako bilo. Vidimo se idući tjedan sa nastavkom Vižnerova šifra je sljedeća tema, a ja ću do tada i prvu zadaću pripremiti. Prva zadaća se tiče točno ovog što smo danas obradili, dakle dokud smo došli, tako da možda se mogu i prije poslati, ali što je tu je. Sačekat ćemo, možda još neko se naknadno i upiše, preko molbe i tako. Evo, hvala lipa i doviđenja.